I velik pozdrav ljudi, ja sam Ekša, a vi gledate novi klip na mom kanalu. Na današnji klip sam vam pripremio Clash Royale gameplay ponovo, ali nema veze. Ovo je novi serijal koji se zove Put do Arene 10. Da, na kanalu na kome smo promenili ime u Vekiša juče, to je u prošlom klipu. Sam odlučio da snimim taj serijal, znači za dan Put do Arene 10, znači tu ćemo da idemo od Arene 5 do Arene 10. Ovo ćemo da imamo zap i imamo da upgrademo vizor na level 3 i imamo ovdje jedan free chest. Posle toga ostavim zap i ovdje se uvijek otvori. 38 golda, 1 goblin i 6 tesa. Znači, idemo prvo da upgrademo vizor, pa posle idemo u 2-3 battle-a. Idemo vizor. Pa. Znači, vizor treći level, plus 14 damage, plus 10 damage per second i plus 37 hit points. Ekstra. Znači, ja trenutno imam 1424 trofeja. Ja ću u današnjoj epizodi probati da pobedim bar 2 partije sa 2 crown ili sa 3 crown, da bi mogao da osvojim ovaj crown chest za epizodu. Tako da idemo u prvi battle. Znači, pokazao se ovaj deck. Posle ovog battle ću vam još jednom pokazati da vidite šta sve imam. Ovo ćemo malo pomeriti gore. Ovo je pro, čim je level 1. Šalim se naravno, ali level 1 je baš teško da uđete. Ne znam da li ima skarb, nisam sigurno. Znači da bacim još, ima. Ok, nisam teo odmah da bacim, nisam teo malo da čekam. I sad sam se zajebao, kao mi. Pukla mi prva kula, ljudi. Nisam trebao da bacim vizera, trebao sam da bacim inferno strele, ali sam se sjebao, nisam vidio da imam strele. Znači, jedan smoki, nemojte mi zamerite. Znači, ne znam što sam... Witch. Level kit. Ali dalje ne možda ubijemo i farmu, what the fuck. I peku. Znači, jesam... Samo hitate jednu Witch je to, bre, majstori. Skeletoni su bogovi, majke mi. Znači, razdvojit ćemo gobline i krenut ćemo u push. Ali mnogo sramo. Bacit ćemo i strele, predicted, uspjeli su nam. I ovdje će biti prebrutalan damage, možda čak i kula, da kula. Ja što to računam kao kulu, zato što mu ostalo jedan fireball, ali meni je jedan rocket ako koristi. Ovdje mi je sad dobro bacio inferno, pametan lik, i sad ne mogu da hitujem inferno i kulu, ali nema veze. Znači idemo opet tako. Ovdje ćemo baciti minijene za ovog govnara i bacit ćemo jednog Hog Ridera, bacit ćemo fireball na vičarku. Dobar fireball je bio. I još ćemo baciti strele. I ovdje ćemo baciti gobline i jednog Hog Ridera. Ovdje ćemo baciti fireball, sad ćemo inferno, ali ja zato ne varim. Bacit ćemo jedne strele. Mogli smo 2 krene da uzmemo. Uzme, hoće da mi uzme. I GG. Tako su uzme 2 krune. Well played. Znači ovaj lik je stvarno nije noob, zato što je level 1 ljudi, a level 1 baš nije uopšte lako, znači stiga mi neka poruka, da se vidi, na neki Gmail, sačekajte samo da vidim šta je to, pa se vraćam. Evo me ljude, izvinite zbog ovoga,
Rekao sam šta mogu. Idemo u još, odigrat ćemo još jedan battle, znači klip traje 5 minuta. Tu se meni, pa ja ga skoro i ne renderujem ljudi, ja samo stavim muziku u pozadinu i ako treba neki efekt, nešto. Znači, nije loš početak koji smo dobili, znači imamo Army odmah na početku i imamo Inferno Tower. Ja ću ovako staviti, pa idem sa Hog Riderom. Ovdje bomba neće hitno. I ovdje smo ga otkinuli od znam nisam pogodio kulu, da me otkinujem klište, ali nema veze, ukratko. Znači, ako hoćete istopirati ovaj dek predvitalenja, znači ja sam s njim ušao u arenu Asa na jednom akauntu, ne znam više kom. Još 3 ili 4 akaunta na kojim igram sa ovim dekom. Ne, imam samo još jedan sad, zato što na mom najjačem koristim Mega Knighta, Inferna i Nightbit. Ovo lik je mnogo agresivan. To baš nije dobro. Znači ima neki mnogo. Znači vidjeli ste, vrate Giant i ovaj Gunnar. I Giant i Giant Scat. Idemo ovako, ovdje ćemo baciti kabine. Znači njegovi meni su mnogo mali level. Zaboravio sam da ih doniram. Sada posle ovog battle, ako uspemo da pobedim, ne donirat ću ih. Pogledam šta da se odbranim. Sad ću onda krenuti sa Giant Skeletonom. Ja ću ovdje baciti neko. Ja idemo ovamo sa Hog Riderom i Predikiderus. Ej, joj, sekunda. Joj, sekunda mi je falila. Evo ovdje nismo uzeli 2 krunice, tako da ćemo odigrati još jednu partiju. Izgleda. Da, odigrat ćemo još jednu partiju za Crown Chest. Gotovo, znači klip traje 8 minuta. Trajat će malo duže, znači renderovat ćemo se malo duže, ali ne veze. Idemo u posljednji, nadam se battle i tamo smo prešli 1500 trofeja. Ako pobedimo u battle, naravno. Vidim sam. Ovdje će Big Dragon da mi uzme mnogo damage. Ljudi, znači ja ne verujem kakve dekove imaju ovi. Ovo ću možda izgubim. Možda, vjerovatno. Ali dobro, nema veze. Ovo na početku sam loš odigrao. Ovako ćemo jedan fireball. Ovdje mi sketaka, nadam se nisu istini hit. Kao što se i rekao. Već ćemo krenuti u push. Opa, bomber. Joj, ima se forele. Još brzo bomberu. Ne znam, nisam sigurno da ja ovo mogu da pobedim.
Znači ovaj dek može da mi vuče, znači klipija traje negdje oko 12 minuta. 12 minuta neće duže. Ja ću da mi se iranjuje baš dobro. Opa, no. Ja moram njemu konstantno da krećemo pušiti da ne dam da mi balon prije. Znači ovdje moram da krenem u puš. Jer ja ne mogu ništa da radim kad je trenutno. Pentisire za džabe, ali ne vezi. I čak nisu za džabe. Znači ovo će biti jedan dobar fireball. Ovdje sam ga poduvao, ljudi. Izvinite na psovci. Ali stvarno. Znači ja to ne mogu vidjeti. A moram da roknem predicted. Pa nemoguće. Jedan fireball. Jebi ga ljudi, jedan fireball mi prosto. Znači sad ću ovdje ja pauzirati klip i onda odigram još jedan battle. Za kraj čas pa da ga otvorim pa završavam epizod. Znači, pauzirat ću ovdje. Ja me ljudi pobedio sam sa 2 krune. Znači ovaj lik me stvarno nervirao zato što imao kancerski dat, znači vodio me cijelu partiju, stavio mi neke sferiće, a ja sam ga na kraju odrao, tako da idemo samo da otvorimo i ovaj crown test i tu ćemo završiti epizodu. U njemu dobijemo 356 golda, 4 gena, 19 miniona, 21 fire spirit i ovdje će biti epic kartica, pa da vidimo koja će to biti. X-Bow Unlocked. Hvala lepo. Idemo da ga kliknemo i da upgradeamo minione. Yes. I eto,